thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule march ni kuwa sang ni som ni le pali ania tunchuma po hian manipur le khovel mundang chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu manipur tual chung boina in zual lam alapan zela venghim tu lampo boina chuak hian hong chhota zel tunkar thole nia khan meite kal for ball arambai tengol chuan police officer le athi shwai te chu tharum manga bein an rubawa he thil thlanga wang hian manipur police chuan arambai tengol mi le sa te chu warning ape ani manipur police chuan thu chua chiamin additional superintendent of police Imphal West le police dang te chuan February ni som ni le pasari khan bei an to thuan soi he thil thleng chung changa hian lungoi lo na lan tirin nilai ni khan Imphal West Imphal East le Bisnupura police commando te chuan anral thuam anda thlani police commando te chuan misuaral thuam kengten an ka lain an officer te chuan ka let ve an phal lo ni in an soi manipur police chuan additional SP le achung te bei an ni ba ka hian anin le lo ba ka an bung ruwa te suwa samsak an ni thuan soya additional SP Amit Singh hian danina phutanga anha thataka alhina wanga hetiang beina atok mai hi poi antitak zetian soi Amit Singh le atho puite hian Imphal West district a dan le thupe kenko ani theinan rim takin na an thokti antar lang telbok manipur police chuan Imphal police station a additional SP le atho puilaka tharum thona thengle rukbo ania wang hian thu boy an zialu thu antar lang bokani police department chuan mi puite chu thudik lo the dar lo turin angena arambai tengol chu mi puitana noksak zonga khosa thin an ni thule sarkar na thokle sumdong lian hne na tanga poisa khon thina an pu bokani mi puite chu manipur police chuan remna le muan na aom theinan thopuya kan so ma cheu thudik tok lo the dar thin chu oilo mai turin kan cha du chewani police chuan misual poi khoi thin te man chua an ni theinan ma ala chunjom zel dona hetianga in nam hnoite chuan hremna an tuar ngei dona ni ti in an thu chua an tar langani Central Bureau of Investigation chuan nikumogas ni thuma manipura Second Indian Reserve Battalion atanga ral thuam ruchuak tu ni ninge yarin mi pasari an chui chian na charge sheet chu Court of Chief Judicial Magistrate Gawhatia an thelut ko thian thu boi hi angai to chunjom donani ral thuam ruk thu boi hi nikumogas ni som ni le pali sang ni som ni le Pathum Khan Moirang Police Station Bisnupur District Manipura thelu ni in chui na hi CBI hian an chunjom tani nikuma thelu FIR a hian mi tu ti hrial lo ti chuan silai zathum silai mu singkha sangkwa zarial le ral thuam dang engemaw zat second IR battalion Naren Seina Bisnupur District Battalion Headquarters atangin an ru chuak nia zi ani CBI in charge sheet an thelu hi mi pasari laka ni in chungte chu Alaisram Prem Singh Khumucham Dhiren Moirang Them Anan Athokpam Kajit Lokrakpam Michael Mangangcha Konthojam Romojit Meitele Keisam Johnson te anni ba ka hian midangrin hlel le in ham noina nei nia ngai te chu chuiji mek an lani bok Manipur State Legislative Assembly in Kukizo helpol te nena anin remna suspension of operation SOOT top anina tu resolution apoma wangin Committee on Tribal Unity chuan hemidu lo nalan tirnan hian Kangpokpi district a nimin atang khan ben an huai hot bena hian nimin jingdar soma tangin voin chamadar som thlenga o donani kotu information secretary thangtin len haukip chuan assembly in Kukizo helpol te nena anin remna zia SOOT top na resolution an pom mai chu remna le muan na an du lo zia lan tir tu le namanga boina chok chuak thei tu ani thua soi ko tu chuan resolution du lo na lan tirnan hian nimin khan kong an zo bokani Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur chuan engnampol tribal nina pek chu court ro rel na hnuaiami ani lawanti STDCM chuan tribal huam chunga nam belemo paitura thutlu na siam thei chu parliament chau ani ti an soi STDCM chuan thu chua siamin Manipur chunga nam then khat chuan mei teiten Scheduled Tribe tel an dil na hriat fia tok lo an nei thuan soi Manipur High Court in thupe kalau chua to atanga paragraph number som pasari chu man
an ni le lo nana su na thu pe ko tin a chua le chu thu thar the dar tu te chuan adik lo zonga koi herin mi pui ril ru ti boi thei zonga thu chua an pu bok ko thu pek su le hian meite tribal ni nan hol sak lam a kok lo ti an tar langani meite tribal hom chunga tel an ni ve thei nana ko lama mala turin mitam takin thuron an pek chin tu STDCM chuan an soya hemi chungchanga hian dan lama mi thiam an ron thu le an ni chuan tribal ni na pek an ni theinan ko chuan ti thei vak an nei lo ti in thuron an pek thu an soi STDCM chuan Tranchanatan Supreme Court in State of Maharashtra Milain and ORS 2001 chungchanga aro rel na mangin heta ko thutluk na hian schedule tribe ni na pek chu ko thu nei na ani lo zia ati chiang le ani anti ani meite te namanga andam kho chua theinan tribal ni na pek chu thil poimo takani thu STDCM chuan an soya meite MLA le minister song po an malak na thlop tlat turin an som bok hemi ba ka hian Manipur state chunga tribal ni na nei to te chu lau thong lo turin an cha tela an state sarkar chu tribal ni mek te lau thona chu chin fel sak an ni theinan mala turin an ngen bokani Manipur Kukizo tribal te chuan thotan ni khan Sadar Hills Kangpokpi district a kongzo in Imphal phai ruama Armed Force Special Power Act chu man le nge yan phut kongzo hi Committee on Tribal Unity hoi hot ni in Manipur Assembly in suspension of operation suit na to resolution an pom awanga hoi hot an ni ko tu hian SOO suit ani chu pom thiam har an ti thu soin Manipur Assembly thutluk na chu namin kar buaina chok chuak theile SOO in rem na tel vedang teron mi alawa suit ani chu poi an til he ti an soi hemia wanga kongzo hi hoi hot ni in kongzo tu te chu tlang lama cheng Kukizo namtan SOO chu apoi mo tluk zetin Imphal phai ruam AFSPA noya da le atul thuan soi Imphal phai ruama police station som pakwa huam chung chu AFSPA noya da le an phu tani kongzo hi nute kailang atangin tran ania National Highway 2 zo chawin Kangpokpi Bridge SP office bul thlengin an zoani police te chu buaina chu apal ven thon thila inral rintir ania ma semi pui pun khom na hian buaina chuak om lova boruak ral muang tak hnoya kong hi an zoani ko tu hian SOO suit na resolution pom du lo na lan tir nan hian kong zo ba ka hian march nili jingdar somatang khan darkar som nile palio ban alo hoi hot to bokani ko tu thu puang tu kaimin len sit lo chuan thu thar the dar tu te akom na ban le kong zo hoi hot ani chan soin ruralai sarkar chuan mi pui huap ni lo resolution apoma wang hian assembly zaum na chu atibor bang tia soi hun rei tak tual chung boina a thlen to hnuwa sarkar chu dan le thu pe ken ko konga tan la jok tur ani laya SOO lam lo boi pui chu a hun lo le ani ati ani Manipur Assembly na su ta Kukizo helpol ne na anin rem na SOO chu rem na le muan na du awanga siamani ti in kaimin len chuan asoya SOO thlop lo piang chu rem na du lawa apu bok Kukizo helpol ni lowin Imphala kalfor pol mek sarkar en kol tu te chu ngai venan ngai jok ti asoi bok kaimin len chuan sarkar lai pui chuan boina ti ji om adu tak takani chuan Imphal phai ruama AFSPA puan le chu hre lo tura adu thu asoya AFSPA thunei na hnuaya Imphal om le chuan an state boina chu chin fel aul samsot don ni in asoyani Manipur Legislative Assembly nei meka Chief Minister N Biren Singh chuan zona changin an state chung boina wanga nuna chan mi za som pali chung te hena zang na dom na pek an ni to thu asoi hemi ba ka hian state chung boina chungchanga zona sang sang a chang telbok Chief Minister hian nikum me ni thum nulama tual chung boina chuaka wangin mi zani som pathumin nunna an chan to ti asoya hengzinga za som kole pariat hi civil mi ni in an zinga hian nau pang pariat le mei chesom ni anom thu asoi lang bok Biren Singh chuan zang na dom na chu mi za som pali te tan pek chua pe chuak to in abak la pek lo te chuan an dong thei don emti an zir chian mek thu asoi bok CM hian house a hian an hria thei china February thleng Myanmar atanga dan lawa lo lut mi sing ni chuang anom thu le
an zinga jani somnga le pakwa chu thon let an ni thua soi bokani Biren Singh hian an state chunga relief camp zathum som ni aw mek ti tar langin akai shoi sarkar chuan an ni tin mamo phosuk turin tran an la mek ani atia tun din huna in le lo chan awanga wantlang hola khosa engemaw zat an loma chungho tan chuan chenna tur thajok an ro man mek thule mei thlaral ma nge ya son chu man an tum thua soi bokani Manipur Legislative Assembly session nei meka hian thotan ni khan Manipur Name of Place Bill 2024 an poma hedan thar hnuaiah hian hmun le khoming thlak chu sem thei aniang hedan thar hi meite le kuki zo nam buaina wanga lo piang ania nam pakhatin an chen hmun then khat ming an lo ti danglam ve na ta na siamani dan thar hnuaiah hian dan bo chiate chu kumthum lungin ta nemo cheng noi ni thleng choi tir thei an niang Indian Army le Manipur Police chuan joint operation nein Kangpokpi district a Sadar Jo tele timong bung khuwa ral thuam thu ruk thanem takan man PRO Defense Manipur chuan heng khopan hi a hian ral thuam thanem tak thu ruk ani ti thu rin tlak takan donga hemi bo zuya dapan ni thu asoi ral thuam an man te hi 9mm carbine mortar 9mm pistol grenade silai mule indona man chi man sang sang te ania heng te hi police ko ta hlan ni in anni hian atu langin ma an la zui don ani Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan an state chunga National Register for Citizen mang turin sarkar lai puya rotna a thlen don ti ni lai ni khan asoya NRC man chu state sarkar tan mania ti thei ani lo wangin sarkar lai puya rotna hi a thlen phot don ti Chief Minister hian asoya ni Manipur Legislative Assembly point tu nai lokal sarkar lai puin an state a NRC man theina resolution alo pom to bok Biren Singh chuan NRC man hi state sarkar tan ti mai thei ani lo wangin sarkar lai pui na kan dilani house point hetiang tur hian resolution apom pui to a NRC man tran ani thuai theinan sarkar lai pui hena ti tur tu le ronna kan thlen le don ani ati Manipura hian inner line permit man tran ani don khan dan phalchina an state chunga lut bithlianan kumsang khajakwa somruk le pakhat mangin hemikum le ahmalama lut te chau chu pom ani don ti in kumsang ni somni le pani khan Manipur cabinet chuan thuthluk na alo siam to ani NRC kalpui ani huna po kumsang khajakwa somruk le pakhat nuwa an state chunga lut te chu pom ani don lo ni in Manipur Chief Minister chuna soi Union Minister of Arts Science Kiren Rijiju chuan Manipur boina chu in biak na mang chuwa chin felchi ani thua soya Prime Minister Narendra Modi kai shoi sarkar chuan Manipur state chu nun phung pa nga ya le tir le tumin tran ala ti soibok Rijiju hian nimin khan thu thar the dar tu te komin Manipur boina chuwa chan bera Manipur High Court chu puin meite tana schedule tribe ni na peve tura rotna thu a chu awanga boina chu in tran ani thua soi Rijiju chuan boina chin fel andu tak tak ani chuan meite le kukin hamte chu ral thuam da ngam turin angen bok Union Minister chuan Manipur boina are theinan sarkar lai pui chuan theito pin tran ala Prime Minister Narendra Modi point Parliament le Red Fort atanga thu asoina remnaom theinan ngen na asiam thu atar langani Manipur tual chung boina thleng chu mar chak boina ani awanga ngai saklo lawanga soithin chungchanga Rijiju chuan Union Home Minister Amit Shah Nili Chamin atlo to thule Minister of State for Home Nityanand Rai point nisom nile panni lai chama Manipur atlo thu asoya hemi baka hian sarkar na thok peimo tak tak ten an vil reng thu asoi langbok Manipur state chunga Imphal le Ugrul inkar kongpuya nilai ni atang khan tiam chin omlawin ben huai hotani ban hi Imphal Ugrul kongpui zo thin te hna dan lawa puisa khonthin du lo na lantirna tan huai hotania engtik thleng nge aw don triat ani lo ban hi Joint Action Committee anga inzom khom pol sang Ugrul District Taxi Welfare Association All Tangkhul Driver Association Bus Association DI Association le Truck Association in an huai hotani JSC convener khathing chuan state sarkar in Imphal Ugrul inkara poisa khonthin tilaka malak na mu mal ani lo wanga ban chu huai hot an ni thu asoya heng khopani inkar kongpuya hian
Imphal phai ruama in khuar civil society organization chuan thilpek changchaw in poisa an khon thin thua soi JSC hian poisa hi dan phalawa khon thin ani thule mi pui phur lir thei bus taxi le bugra phur tilaka khon ber thin ani thu an tar langa bena wang hian helai kong pui zo mi pui te chuan har sat na an to pha khwal jin tam tak chu konga hian an tang khangani JSC hian Mahadev litan le Fins corner te ben kengko tur duty anin dani zo kho pui lamka ziak tu zo din sanga ziak tu then khatin Pentecost kho pui anti mai thin zo kho pui poimo tak lamka khi sarkar ma chuan Churachandpur tia zia ania wangin he ming hian kanthelar sok ma Manipur chimlam tlangbul thut ram rai nuam tak hi zo fa ten kumsang kha zakwa somthum vel tang khan an bo tana zo na thlak nam chikim na ber kho pui nia soyania mani tong thavin anin bia anin sheton veka chu wanga Pentecost kho pui tia an ko fiam thinani lamka khwa hi kumsang kha zakwa somthum vela paite panhi nan sa ania lamka ti hi paite tong ni in lampeng thuam ti na aniome tunan police station om nalai vel kongpeng thuam khi an phua chan ni nan soi phungkho thangui te in hiang tam lamka an ti khi adina zen hang valte in zen hang lamka an adin ve thunga an thut zui ve ve ani heti lai hian a chevel hnai wa ya khuwa alading meulova ramngo hlir lani in thosi atam me me ma zofat hi tlangram bo chi kan nia wangin lamka chu tlangbul thut phai de pa om ania wangin atira chuan chennan anot lawa mishing po an tlem hle ni nan soi kan hriat non fota na tha chu Manipur tlangram khi meitei la ramin huam ngai lova British in meitei chen na phai le zofa de chen na tlangram khi mun khat atangin op kop mai chawani lamka khodin ma da in lamka tanga kho thlang lam kilometer som panga vel tlang chip lama kuki kholian ve tak songpi anti chu om thina kumsang kha zakwa som bakwa khan British somna hnuaya Manipur hill area chu Siam Rem that ni in tlangram zongzong chu subdivision thuma then ni in songpi chu South West subdivision thun huna ruat anita a kumsang kha zakwa som hile pakhat khan songpi SD watana ruat BC gas paran France ramatanga lo ho tilom nan ruai athea hemi tum hian Manipur Maharaja Churachan Singh po atela chulal hming choi chuan songpi SDO thunmun chu Churachandpur SDO headquarters tia wa zui ani tani January ni khat sang kha zakwa somthum khan Churachandpur South West subdivision chu thi ani in akhua pora usan ani ta hemi kum vek hian songpi lal chuan an khwa le ram chu Northeast India General Mission hena kum khata cheng zarukin a hotira NEIGM kuta omzuin Churachandpur ti mingpuma sachok chu mission compound tia hria zui ani tani kumsom nuwa chuan Churachandpur subdivision chu din thar rul ti na alom ta amun hlui chu rausan ani to sia wangin abulloka kholian tak lo ni ta lamka chu SDO thunhuna tan ruat ani ta circle office da ni in aminga tan SDO thunmun mingma sajok Churachandpur ti tho chu man zui ani ta ni November ni som pali sang kha zakwa som rukle pakwa khan Manipur tlangram chu Siam Rem thalle ni in administrative unit ruka then ni in lamka Churachandpur chu Manipur South district headquarters satana ruat ni in kumsang kha zakwa som rial le pathum mei tha khan Churachandpur district tia officiala puan ani zui ta ni chumi nu lokatang chuan lamka ti hminga thlak le tumna omzui ma se Manipur sarkar in rem ati tat silova Churachandpur di chu apulen ta ni aramanu amin tui athasia Mizoram atangin paite unaute marle dulian tong mang miso te po lelet siam turte in an lu chobil zela kum som nga ave me uchuan Manipura kholian ber pani na ani ta hiala chu chu zo fa te khopui ani ko san lama chuan dulian le mar tong mang te jinga tui tha phai tia soi ania chu chu a khobula lui mizobin tui tha pui anti hming choi ania Presbyterian lam chuan Manipur sindon hnuaya tui tha phai Presbytery an ni ani lamka kho chunga hian chimle mar zongin indo pui panhin hun laya kong pui pui mo tak te dim road an ti chu akal tlanga he kong hi Imphal le lamka in kalpo na berania lamka hian to mai lovin Myanmar ram chunga lu jelin te dima ato pani
he kong pui hi indo pui panhi na Allied Force Japan lakata Burma anlak le theina ta na British Sovin an sial ani nge ngea he kong pui chanchin ngot po hi zia fe tham awmang akhomi pui ten lamka ti chu du jok ma se sarkar ming phua churchan purti hi an putangarangara tun tum boina lawir chua phata khan lamka tia thlak le du na movement aron chuak zui vele ngal zata ni kha thil thua churchanpur district chunga churchanpur ti inziak reng chu chok chein lamka ti in an thlak vekani Manipur sarkar chuan apom chuang haudon lo na a thil chin chi atlak tak chu ani ve sim mai mun then khata phei chuan lamka district greater Mizoram ti te new lamka Mizoram ti inziak the po mu tura om soifo to angin zo fa te lwa chin Manipur tlangram khi Manipur lal ramin ahuam phak ngai lova British Hotan Imphal atanga op arem chana wangin anop tel ve mai ani fala memo aizol emo atanga obrem chang thakni se India independent nuwa Mizoram emo Chin Hills emo an bedai mai theasin kan pipu te lwa chin ram hi azawe mema British ho khan an fresual lo khang chin lusai le ku khi te kha nam khat kan ni zia kha kan che zia le kho sak zia tangin an mu mai ani an mani rem san dan angin asangin minopa min siam rem le silovin min chua san zui ta mai sia kan lo heti ta noi mai ani hi lamka po chu tu na India ram hi pian ma dai India constitution po an la zia ma dai khan kan pi le pu ten an lo han op to an lua zui ani chuti chuan India alo pianga meite la ram chu India noi alu ta a chevel tlang ram British dim fala tanga op tel kha Manipur alo ni taringot mai ni lamka chu mun nuam tak mai ania meite ho chuan chu sak tumin nasatakin an be sui zel nge yang kan paite unaw te kholo din zo fa te khopui tia soisui thei khopa zo fa chitin nam tin ten an bo khopui chu din mun hlawama alo ding ta he khuwa hi melma tilaka atluk vai chuan zo fa ti tan mual phona le tlom na top khok ani nge yang le Manipur boina kumin me ni thuma alawal chu ma lo khan kukila pu thiam mel malaka famta mangboi lungdim chuan halung koi tak mai alo phua athunon chau hi lo tar langila kanram anilom ni he kan chenram hi engtia khwal jin le pe manga mi ten thingthem hnola min hnol mai hi in lai adamem ni ka chipuite tuna hi lamka khopuya nge chuan nama har tharna athleng meka inpum khanna zongin mi puite antui halta ni nalang tunma nambil te tea din chuatuma unaw kan ni te chungreng sia ril ru chungrila intai rana om chin te kha mel mathumun nein nam tam zok le ral thuan ma po chak zok de chuan noi chimi vek tumin an beita tam hlom lian taka in tel khom lo chuan din chuana kong om lo ni in an mu chuaka huang khata kan luan zana turatan chuan mizo huang chu kanin lungrual tlan na berle kongom chun nia ngai tam tak anom me kani hei hi pathian ruat kan ti lo theilo pathian in min suayanga kan lua chin ram hi kan ta alani nge yang Manipur state hi thlir na sanga thlir tu te thlir dan ai nang lo mai the kumsang kha zakwa som ko le pahnia tang khan chik zo ka thlir na nei chho zelania abik takin imphal kho pui phaizol mun hi mun laom ber anitlat mai hemuna cheng meite Manipuri te zinga upaho te chuan anin sheru to a chung ho chuan mual an liam to hlom siani imphal phaizol hian wama hemuna cheng te hian tlangram hun lama cheng te hi an musit tak zida deu so na tong che puin an tong khum thina ni mishing kan ni chunga thilpoi mo ber chu kan chen na mun din mun ria thiangai khovela hian mani chen na mun le kanom na mun hi aral muang tak zetem ahim tak zetem ti in shelo leka khosa te hi chu an boral chokani kan pi le pu te kha mi fing tak mayan nia an chen na masa tibeto barman atanga thlangan tlak zui zelna kanin poin phaizol muna chen hi an lo du ngai reng lo India ram phaizol mun reng hi tlang ram munin awal tlang puya re tak chen na nemo in ben bel nan le om mun khwar nan an mangai lo achan ber chu kan pi le pu te kha in do reng mai thinan nia mun niam lam le phai kwa ma kho sa reng chu dan pin thei le hwal be thei an ni ti riain bel chung sa an lo ti fo thin nangin adik na ber po he tiang huna cheng te chu run thein an lo nge thin ani
mizo pi le pu te chuan tlang ram ina hual phai zol mun reng chu mihring chen na mang lovin bu chin nan chau an mang thin ani Manipurim fal muna cheng mei te ho po hi tibito baramana tanga thlang ta ve thowan nia an mani zok hian kan pi le pu thlang tla te hne na khan mission in ti in an tong man nge in mi te anin tia thlang tla theu in do thin theu si hi mei te ho chu mal le mala midang be ngam lo naman ni a ho baral be thin an nia ral ma a thi som mai thin ani bok ral ma tonga da ngam lo naman ni ral do tura thok chuak mai lovin nak tuk zinga an thi fo thina an tlai fo reng ani khovel ma so na kal chho zela eng nam thami le hausa po ni la melma ni thireng indo thu theidin huna ding kan ni ti hi chu kan hai om love meite nam mi nam fing tak le nam ro pui an nia kong lova an christian lo na hian an mi zenun akai shwei thui le bok nam thin chetak tong che pui mang thin an mei che te pe chu ti thin rim vai chuan mong in mu tira in lim kum sak thin naman ni Manipuram chunga mun lawam ber chu imphal kho pui phai zol mun hi ania he mun hi me te ho ten an ke pui sau na mun ani tlangram munin a hwal vel veka alu chuana kong le kong chun tu zong hi tlangram vek ania tlangrama cheng te hi mi zo na thlak le naga nam an ni naga nam pal tlang na kong phei chu me te ho tan chuan an sakei kong ti lo rual ani lo khovela me te nam lau berna Nagaland hi mei te ho nun na le thina keng tu an ti hial thin khani mizo nam le naga nam te hian imphal phai zol mun hi kawai bel ti khopin kan chianga marcharo thleng kan ti mai thin imphal om na mun hi marcharo thleng ania marcha chu mei te an ni kan ti thin arot sam tu arot fungkeng tu te chu Naga National le Mizo National kan ni e ti in kan lo soi ho dai to hei tak mai hi imphal valley him lo na chuani he muna cheng te hi tlangram muna cheng te hian an tampo le an rod chip nem mai don a voi khata emo voi ni rota emo amang thei bok imphal area hi me te ho khovel chuania he muna tang hian nam huai sen an ni thu hi an mani hian an soi fowa an huai sen ti hriero a che vela om mizo kachari le naga ten an hri lo tak hi mani in buman ni meite ho hi kan pile pu te sakho biak thin thing bul lungbul be thin tho an nia tuna tak po hian hindu tak ni lo sakho biak lama wak vai tak an ni kumsang kha zakwa som ko le bathuma po khan run lui dunga meite sang li rualin manlaya kan pile pu te pathian biak kha kan jong don ti in thuam na rong chi sanga in belin anom khek khu kha nia meite nam chi zia le kho sa zia hi soi du ni se kan mizo officer IAS IPS zolta imphal muna hanom thin te hian an chiang ve ngutang thilrei lo tak soinan meite piang tharang mai ti po anom imphal phai zol muna cheng meite ho chu an tlangram hi an rem sian na zong som khomin lua tel thei dan an dam na lama tlangram an do taringot maya tlangrama cheng te an do da nero sa khobiak in ti chezong te mishing le chen na in ti chezong te le tlangram chu shim zong in an cheta imphal area hi marcha anga ro som tur hian Naga National le Mizo National anga ya Naga Nambil Tangkhul tribe ringotemo Kabui tribe ringota meite lo do vengot afulova Naga National thutlukna ngai chutiang bokin Mizo nam ni silova nambilang mai maya kan do chuan afulo khop ang tuna Manipur imphal area meite ho ten tlangram mindo dana tanga do le ta imphal area chu pui ver tu chuan paite tribe ringot emo mar tribe ringot le thado tribe nambil ringota do ni lo sela kan naga unaw te kalphung United Naga Council umbrella hnoya anin kai shweina angchia Naga Nationalin an mani tribes tam tak akhai khoma mun khata an tang hawang hian keini mizo te po hi tribes sante te yaum lo hian akhai khom tu Mizo National hian kan engkim kan identity hi omse kan chen na mun ming chu engming ku ki poni se mun ming hi tribe minga lo ne ngot thei ani lo tu tenemo amhing phua zomi ma sila a cheng tu te nam khai khom tu nationality le identity zok minga lungoi zel hi apoi mo ani namanga tanrual hi chakna ani
US President Joe Biden chuan tuipui lama tanga Gaza Stripa chomdol na tamjok thon lu ani theina turin US sipai te chuan Gaza longchol na hmun lailok an siam don tia puang temporary port hi siam ani chuan Gaza a Palestinian te hna chomdol na thon lu thin chu ni tin trak zatelin apung thei don ni in official te chuan an soi President Biden hian ninga nia State of the Union address ania he thu hi apuanga masi he pot siam na ta nian kar engemaw za thuna ngai don ani Biden chuan Israel point ati tura lo ti ve ngaya pot siam zo a chemical tlang hian Gaza a civil mi te chomdol na tur tam jok thon lu a phal saka indo na hmuna chomdol na thok tu te antang khang lo na tura alo ngai antang khang lo na tur alo ngai tu ngai ve don ani ati ani nikumok tawar thla tanga Israel le Hamas indo na thlen huwa Israel chuan Gaza lu na kongpui te dang vekani ma se hunang mo chen Egypt ramri Rafah crossing le Israel thunun na hnoya Kerem Salom kaltlangin chomdol na hi thon lu ani heti lai hian World Food Program chuan Gaza marlama chomdol na an thon lu thin an chol ri don ti soin hi tual chunga in real bol na mu mal om lo wang le an thil thon lu te in chuwa boina chuak thin le an thil phur te ruk ani fo wang ni na soi US in temporary port siam atum hi Palestinian National Initiative Secretary General Masta Barghouti chuan asoi sel thunga Gaza Strip din hun dik tak thuble midang ru shwai pen tumna ni ati Gaza marlama mi noi sari vel an tram meka Israel chuan chomdol na pek a phal sak lova Gaza Strip hun danga po an lu a phal sak lo bokani